Dalgħodu, żviluppi ġodda u enormi. Il-kumpaniji sigreti fil-Panama bdew jinfetħu 5 ijiem wara li Joseph Muscat sar Prim Ministru. 5 ijiem wara li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali. L-għada li Konrad Mizzi ħal ġurament ta' Ministru. Dawn id-dettalji ġodda fl-akbar skandlu ta' korruzzjoni fid-dinja ġew żvelati dalgħodu fis-sit Australian Financial Review. L-ewwel email intbagħtet fl-14 ta' Marzu 2013. Email mibgħuta minn Carl Cini, partner f'Nexia BT, 5 ijiem wara li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni wara kampanja elettorali immexxija minn Keith Schembri. Din l-email ma ġietx imwieġba u fil-21 ta' Marzu ġimgħa wara Carl Cini bagħat email oħra. When you can, please send me details for setting up a Panama company and possibly a trust. The ultimate beneficial owner for the Panama company and trust will be an individual and I will speak to Louis on Skype to give him more details. Imbagħad Carl Cini dar fuq 3 kumpaniji oħra fil-British Virgin Islands li kienu mmexxija minn Mossack Fonseca. From now on, I need to be the person of contact for these companies. 5 xhur wara, Awwissu 2013, Mossack Fonseca jwieġbu u jgħidu li għandhom 3 kumpaniji fil-Panama. Tilgate Inc. ta' Keith Schembri, Hernville Inc. ta' Konrad Mizzi u eGrant li sa' issa id-dettalji tagħha għadhom ma ħarġux. It-3 kumpaniji huma kontrollati minn Carl Cini u Brian Tonna. Il-mistoqsija issa hi ta' min hi t-tielet kumpanija.